Tako je, znači ovdje potok, evo, jedan potok prolazi ovuda, drugi prolazi 5 metara dalje. I tokom cijelog dužine potoka se spaja 15 puta, takvi izvori se spajaju i nastaje naš potok koji ide kroz Cerinsku šagovinu. Ajde, kaži nam ovaj izvor Izvor se nalazi na tajnom mjestu, ne zna puno ljudi za to, ali to ti je... Ajde, pokaži nam. Evo, idemo, ajde. Nije daleko. Znači to, za taj izvor zna samo 50 ljudi možda. I to nam daje mladost, da budemo mladi. Evo ja imam 50 godina, a izgledam kao da imam 20. Evo ga izvor. Nađe se mjesto koja vlaži puno i ljudi koji se bave s time, probušenu cijev turnu 5-10 metara i onda voda koja se skuplja, filtrira se i tako se dobije izvor. Lijepo. Da, evo sad recimo, temperatura ovog izvora ja sam mjerio baš neki dan 13 stupnjeva. Dobro. 13 stupnjeva, sad ćeš vidjeti kako se sva, evo, već se rosi. Da. Znači, to je voda bolja od Jamnice, Studenca, bilo kakve kemije, čisto evo iz zemlje, planine, evo kako se rosi, vidi se. Bravo. Prava stvar. Da. Sad ti kupuješ vodu po ne znam po koliko eura, a dođeš besplatno, natočiš bez problema koliko hoćeš. Evo mi